Alejandro, Escolastica, Demetrio Sr. and Jr., Filomon, Victor, Esteban, Nelia, Reynaldo Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Honoria Marcela, George Jose Marcela, George Jose Maxima, Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Jesus Gloria Valentino, Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencio Ramos, Cholica Davis, Terence, Evelyn Aguas, Angelina Liberto Magbanwa, Liberato Magbanwa, Lydia Paule, Isidro Maria Erico Mariano, Jose Tantenco, Marceliano, Rebecca Ruel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina Roberto Wang, Amparo Feliciano Melanio, Paulino Patricia Among Osegiao, Dr. Benvenido, Antonio Florentino Loreta, Pedro Cecilia Julio Julia Medalla, Amilcar Renato Rosario, Flora Melchor Leonila Constancia, Froilan Quintinsino and Jr., Valenciana Roberto Miri Hilda, Librada Rodencio Reynaldo Nenita, George Torres, Antonio Victor Esustayat, Guillermo Beatriz Magdaleno Severino, Andres Clara Ernesto Alfonso, Arnel Kasupanan, Colombina Inco, Simeon Maria Jennifer Randy, Charlie Fernando Francisco Ignacio, Chomer Carlos Isidro Maria, Erico Mariano Rafi Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Corazon, Emmanuel Jesus Soriano, Cecilia Sanchez, Oscar Manabat, Milagros Jason, Emerenciana Salvador Reynaldo Torres, Luz Cunanan, Reino Rey Roni, Jose Flores, Caesar Biscocho, Dionisia Emilio Cornelio, Serapin Rosalinda Ibarra Victoria, Marcelo Gilas, Pablo Mirna David, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Eduardo Lopez, Benedicto Arseña Epipanyo, Maria Inco, Maria Arsenio Jerry Angela Cruz, Gloria Martin Manalili, Maria Victoria Ruben Manalili, Sunny Diaz, Tomas Diaz, Remeo Garcia, Angelina Mariano Maliari, Castor Aurora Maria Luisa, Maribel Elpidio Agapita, Ricardo Jeffrey Reyes, Jose Apolonia Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Among Damaso Inco, Miguel Maria Juliana Corazon. Pablo Maria Carlos Niña Carlos, Honorata Pedro Jose Eugenia Cecilia, Bernardo Benita Pacifico, Jerry Alice Alfredo Sr., Teresita Rubén Elena, Reinaldo Saturnino, Ronald Angel Mendoza, Manuel Marianulud Eulalio, Victoria Angel Sr. Lucrecia, Antonio Isidro Corazon, Enrique Beriña, Felix Cuenco, Aurea Nestor Chomico, Ricardo Bernardo, Roberto Agustin, Eduardo Diosdado Melanio Elena, Lucila Corazon, Ernesto David, Nicolas Apolonia, Herminia, Pablo Victoria, Condrado Felipe, Ermeilda, Maribic Antonia, Jose Pauling, Jose Ernesto Susana, Ricardo Jerónimo, David Martin, Dominica, Pablo, Victor,
Melquiedes, Belen, Benicio, Corazon, Roberto Sr., Loretta Rodolfo, Roberto Jr., Aurora Osenuki, Manuel Il Domingo, Esmelinda, Malayo Pinlac, Renato, Isabel, Victor Jose, Juanita, Angelina, Aaron Gabriel, Julian, Anastasia, Carmelito, Maximo, Glenn, Marcos Jr., Marcos III, Erminia Rodriguez, Kerobin Maria, Prisciliano Cuevas, Among Rustico Cuevas, Antonio, Angela Alejandro Jose, Rustico Garcia, Ariel Ligaya, Elami Garcia, Omer Garcia, Jose Salvadora, Juan Severa, Mariano, Marialyn, Lucila, Kenching Lorenza, Roberto Jaime Arsenio, Cesar Colala, Ricardo Garcia. At ding hanggang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retangalanang makaganaka karela. Sound check. Hello? Pangadyan tanay po yung pamagdawon ni ngabak, talakad tapo. King lagyo ning igpampo ning anak, ampo ning banal Espiritu, Amen. Malugudaig pa kagum ng puso ng Jesus at makyanib, king sakripisyo ning miso, mabilugayato, darawon ko kaya kayo, ing sablang isip ko, amano, tula at kasakitan, anting kapaglarinan king kasalanan, para king pangabilog daring sablang bininyagan, at king pangaligtas ning yato. Ipagkalubyo king kapamilataning pamagkalam ng biye, ning banale Espiritu, at ding panalangin ng Maria, induning iglesia, ing biye ko kaniting patingapon, isuyo ko kaya kayo at karingaliwang tao. Darawon kay tingde para karing kayadwanan daring kaya kaming obispo, ding sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na para king kapag nasanan ning kaya kaming Santo Papa, kaniting kasalukuyan na bulan, yanasa, sagradong puso ng Jesus, kalinis-linisan na puso ng Maria, patulunan ming apostol Santiago, manalangin tamo, o Diyos sa may payang tutu, sa sambanda ka at pasalamatan, ulining lugod at lingap, apapakit mo king taong kekang lelangan, o mapaglunosay, papatawaran mo ring kasalanan mi, king balang panahon, liligtas me at kakabos, ing kekang balayan, amamaos at manalig king kekang lugod at lunos, karing niyayaliwang sakuna, sakit, kaligaligan at panganib. Balikdan mo kami at saupan, ikaming kekang anak, daralan kasakitan, paulining danok, albog, silab, ayun, bagyo at sakit, ikabos mo ring biyemi, ring pamilyami, ring balemi at kabiyayan mi, kareting panganib. Iti yaduan mingan kapamilatan ng Kristong ginumi, kaya bening banal mong Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, banal na Espiritu, Mariang induning kalinis-linisan, ing anghel ning Ginoo, pabalwa na yung Birhen Maria. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ing Ginoo at tsukeka, nuan ka karisablang babay, nuan niya panamanin, bunga ning atyan mo, Jesus. Aniku alipa ning Ginoo. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ing Ginoo at tsukeka, nuan ka karisablang babay, nuan niya panamanin, bunga ning atyan mo, Jesus. Ating Divino Verbo, mi katawan niyang tao. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ing Ginoo at tsukeka, nuan ka karisablang babay, nuan niya panamanin, bunga ning atyan mo, Jesus.
Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Manalangin tamo, tapukanan mo sa apong grasya, ginuming Diyos, ding pusumi, at ang patking pamamalita ning anghel, akilalami pamikatawa ng taong Kristo ang anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana yung ligaya ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa puiti kang Kristo ang ginumi, yanasa, ligaya kingig pa king anak at king banale Espiritu. Ligaya kingig pa king anak at king banale Espiritu. Ligaya kingig pa king anak at king banale Espiritu. King lagyo ng igpa, ampo ning anak, ampo ning banale Espiritu. Amen. Sound check, sound. Sound check. Sound check.
Pakatipon tamo, kilagyo ning ipa, ang po ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen. Ang lugod at grasya ni ginutamong Yesu Kristo at ni Diyos pa, matabesan ng parati kaya hayungan. At kekaan timurin. Maya paabak po kaya hayungan. Maya payabak po. Kumusta na kayo po? Maya po. Maya po. Kaniting kawalong aldo ni kaya katamong pa magsimbang bengi, damdaman tayang ngeni king ebanghelyo, ing pangabait na ning metong amaragul diling kalam, ing pangatupad na ning metong peka konkretong pangako, ing pamanyatang ng Juan Bautista, king biyadaring miyasawang Isacarias at Elizabeth. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo, ganakantala pamut sisyan ti kaya katamong kainan at pamikasala, at king mipnong kababanluban niya waran tamo, ing lunos at kapatawaranan ng Diyos. Uling ang gangeni, ela pamipadelisayan ting puso mi bantanggap keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Uling alaking pamagmalasakit magdalang tula karing aliwa king lagyo mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Uling kulang ke pakapanaligan king upaya mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, parati tasa ng manatili king tapatapamakiyagum kail, ang gana king idala na katamo king pie alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pebubulayan mi ing pangabait ning kekang anak, may bait kya kang King Virgen Maria, at dinatang yang mekisaut busal mi. Tanggapan mi naman sana ing kayang kapatawaran at pakalulu. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Malakiyas. Nga naning ginung mayupaya, iparalaki ing kanakong tubod, bani sadyane ing dalan para kanako. At biglayang datang king templo na, ing ginung ke kayong panintunan. Datang niya ing tubod, apag na sa inyong akit at ibulalag ni ing kakong kasunduan. Dapat
Ninuing malyaring makapibato, kingaldoning panyatang no. Ninuing malyaring makaligtas, potang pakit ne. Mangariya king matapang asabon, mangariya king api adadalise king bakal. Datang niya ban manukom akalupano, ning taong mamino at daralise king pilak. Nung makanan ning daralisayan ning platero, ing pilak at ing ginto, makanyan mo naman ing daptana ning tubod ning ginu. Dalisayano ring pari, bani dalaro king ginu, retang karampatan ayin. At dingayin na daralaro, ring memalen na ning udo, at ning Jerusalem, para king ginu, maging karapat dapat lakeyo, antimo king milabas sa panahon. Dapot, itubod kepa ke kayo, ing propeta Elias, bayo datang iting maragol at makatakot ayaldo ning ginu. Tipunanong pasibayo, ring pengaring lalaki at ding anak, nung makanyan, magkang datang ko at sintangang ke ing bansayo. Ing amano ning ginu. Salamat King Diyos. Dalita pakhibat, yang at yulang buntok yut lumawe kayo. Ing kaligtasan niyo malapit ne, ing kaligtasan niyo malapit ne, ikanta tayo po. Yang at yulang buntok yut lumawe kayo, ing kaligtasan yu malapit ne,
Me kakeni o ari ning sablang bansa, pagmula ning pamisan metong at kasalpantayanan ning kayang iglesia, iligtas me ing meto aketawan, ake kang lelangan. Ing ginumanatili ake kayo, At kekaan timurin, pamamasaking maya pabalita, agpang kang Lucas. ligaya keka o Ginoo. Dinatanging aldo ng pamanganak Elizabeth at beyit ne ing meto nga anak alalaki. Abalo da ring siping ng baleampon kamaganak ing makapagmulala ng kayapan ning ginukeyo at ilangan may kipagsayala. May circumcision niya ing anak inyang waluneng aldotwa at pamalagyuan desa ng Sakarias ing lagyo ng tatang na dapot nga ng tinutul imana ali ing ipamalagyuyo keyo. Ngara kang Elizabeth, dapat talakang metong mangkamag-anak makanya nalagyo. Inya sininyalande ing tata, kitang dakeya nung nano ing buri ng ipamalagyo king anak. Menyawad yang api sulatan ni Sakarias at sinulat na ing lagyo na 1. May pamulalalangan kanita at kanita mo rin may kapanyabi ang pasibayo Sakarias at pinurine ing Diyos. Tibla na langan ning takot ding sablang siping dang bale at ing balita tungkol king mepalyari mi kalat king kabilugan na kabunduka na ning Hudeya. Ding sablang meka balita kaniti kukutangda nano kaya ing payin tungula na ning anak IT. Masala king ing upaya na ning Ginoo at Tsukeya. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, maya payabak, kaya kayo ngan? Kamusta na kayo po? Puritala pong mayap dinan mayap payoras din kaya katamong choir ngeni amag masusi king karelang 33rd istuya Tita Reni 33rd year 33 years in the music ministry service. Palakpakan tala po. Ilapin po din ding God's Love Choir. Kenno metwa, kenno mi kaya po anya pagpasensya nyo lang nung nengkay papaltos na. Palakpakan tala pong pasibay. Nung mirinan kang pamakitagon, nano ka sana ngeni, nano sana ing buri mong malyari, nano sana ing pangarap mo, nung dininan da katamo mong pamakitagon baywan iya, ing biye mo. Meging doktor ka, meging engineer ka sana, meging mestra ka sana, o sana sawanan ning asawa mo ngeni, o mayapang katinang mo, anyang kutnana ka. If you will be given the chance to rewind your life, nano ka sana ngeni, nano sana ing payin tumulan ngeni. King kakatamong taulig partina ning ebanghelyo ngarang kukutang deting tao king metong at metong anyang mibayit ne Juan Bautista
ngarang makanyan, nano kaya, ing payin tungulana, ning anak ay nano kaya, ing maging para sana, ning anak ay ne. Ikayo po, kitna niya ing sarili yo, kanita, nung nano sana, ing maging para sa nyo. O if you will be given the chance, nano sana, ing puri yung dasnan, king yeyo. Ing ebanghelyong ay ni, ampo ing ebanghelyo bukas o potang bengi, misuglong la. Bakit? Ing ebanghelyong ay ni, ebanghelyo ning pangatupad na, ning metong karing peka konkretong pangako na ning Diyos, king tao. Ing pangako na ning Diyos, king balen Israel, na atin niyang itubod metong a profeta, at ing profetang ay ta ibalik nongan, king Diyos, ding sablang tawong maniwala, at makaramdam kayo. At ing pangatupad na ning pangakong ay ta bukas o potang bengi, Zacarias, makapagsalitaya at idalit ne, ing kayang dalit ka pasalamatan at sabyana, pasalamatan ke ing Ginu, uling naku kelingwan, akong maluka ng alipan. Ing Ginu meging tapat ya, karing sablang pangako na, kaya katamo. Uling kapamilata ng Juan Bautista, pe patutwana na ning apong Ginu, king ya, eya mga lingwan, karing sablang pangako na, karing tawong kaluguran. Nung kayapin po nung lawenye, ing lagyong Juan, ing buri ng sabyan, John means, God is, na ano po? Gracious. Maganakaya ing Diyos. Malamya ing Diyos. At nung lawenye, ing kabaldugan ning amanong Zacarias. Zacarias means God remembers. Ing apong Ginu makaganakaya. Nung nandin, ing Diyos maganakaya, ngeni kang Zacarias, ing buri ng sabyan ning lagyuna, ing Diyos makaganakaya. At nung lawenye mo naman, ing kabaldugana ning lagyong Elizabeth, ing buri ng sabyan, the oath of God. The promise of God. At nung piyabe-yabe tala, ding kabaldugan dareting atlong lagyo, ing buri ng sabyan, God is gracious because He remembers His oath to us. Ing Diyos, maganakaya, uling agaganakana, ing sablang pangako na, kay katao. King kulturang Hudyo, ing meto nga anak lalaking pangane, istong mibayitya, kailangan ing lagyo na makatakikiya, king lagyo ng tatang na. At mekad keni taya ikwa itang tradisyon, o itang kulturang ding anak tamong bunso, pamalagyuan talang junior. Abang kanita ating misundo king lahi tamo. King kulturang Hudyo, istong ing anak mong lalaki panganeya, kailangan pamalagyuan me king lagyo ng tatang na o kaya metong karing lagyo daring kamaganak, bang kanitang misunduya ing lahida. Na agyang metene, uling atin niyang kanagyo, bala mo mawari, maging mabiyang pasibayo, at eya makakalingwan. At istong anak yang panganeng lalaki, ing meging anak mo, ding ganaganang siping mong bale, kakaluguran ng pong kamaganak, muntalake ka, makipagsayana, uling metong maraguldiling karangalan, para king metong nga Hudyo, ing mikayanak yang lalaki, aman yundu, king lahina. Anyapin po, apansinan tamo mo naman keni, nung makananuyang kikimot ing karelang sosyudad, ing karelang lipunan kanita, nung makananong alalang kwenta ring babae, kanitang minunang panahon. Uling istong babae yang pangane, ing mibayit keka,
Bala mo wari alayang kwenta imbye. Bala mo wari eya maulagang pamakitagon. Uling ni metong alang makipagbisita kaya at ni metong alang mangutang nung nano ing maging payintungulana ning anak ay ta. Anyapin po karening Hudyo, malino para karena nung di nan lamong pamakitagon, nung di nan lamong nung malyari mo, ing karelang maging anak sana parati ang lalaki. Uling iti simbulune ning pami patutu at pami sunduna ning lahina ning metong Israelita o ning metong Hudyo. Nung kayapin keni antin dyan tamo mo naman, nung bakit Ingginu at Juan Bautista, ila ring pangane lalaking mibait, ban kanita mikakatuparan niya, ing metong apangakong mipasya, karing sablang profeta, anyang minunang panahon. Nung ing-apong Ginu maganakaya, makaganakaya karing sablang pangako na kay katao. At tinako pong karanasan, bala mo kapilan pa mo, pero lawen mo ngeni. If I am going to describe the graciousness of God to us, the instances or circumstances where God was so gracious, ilapin detang karanasan among bala mo kapilan pa mo, pero ngeni lawen mo. Bala mo kapilan pa mo, imbale mo, tagpi-tagpi yamong sako. Tutuluya, istong mumuran, siguradong ding kasi ampong palanggana, timba, pakalwal no salas. Uling sa saluran mo, ing patak at tutulo king yero. Pero lawen mo ngeni, ing bale mo mansyon ya. Bala mo kapilan pa mo, anyang magkasakit ka nung makanano mong papagaral ding anak mo, pero lawen mo ngeni. Lisensyado ang pong titulado na la. Bala mo kapilan pa mo, anyang magtinda ka king dalan. Magtinda kang fishball. Mag-tricycle ka ang po pang driver kang saken, dudurot pating apon king dalan. Pero ngeni lawen mo, don. Ang pong don yana ka. Bala mo kapilan pa mo niyang may ngarap ka na sana maging pari ka o maging pari ko. Pero lawen mo ngeni, magmisa na po. Bala mo kapilan pa mo niyang kikyak ka kumibalo nung malapit mayari yung thesis mo. Pero lawen mo ngeni, atin na kang diploma. Bala mo kapilan pa mo niyang ding anak mo mga latila pa. Abe mo pang matutod, masaya ko pa kumpleto. King bale, pero lawen mo ngeni, ikayo na mong adwang miyasawa, uling bisinongan king obra. Bala mo kapilan pa mo, pero lawen mo ngeni, at tuna. God's graciousness can simply be described by in Diyos sa sadsad na katamo. Atin pang mas simpleng paralan, bang kanita sabyan tamong meging maganakaya i Diyos at malam ke katamo. Potang susabyan tamong milabas at milabas amurin. Milabas at milabas kamurin, karing sablang pagdalanan mo. Milabas at milabas murin, ing sablang problema mo. Milabas at milabas murin, king sablang bagay daraptan mo. O yan ing apong Ginoo, ilabas at ilabas na katamo, karing masakit na kabilyan tamo. Ilabas at ilabas na katamo, karing kalungkutan ang pong sakit na panamdaman tamo. At ing apong Ginoo, ilabas at ilabas na katamo, karing sablang kabigwan, amay nga palyari kaya katamo. Kanita, potang lebasan tanalangan, kaya being apong Ginoo sabyan tamo, bala mo kapilan pa mo, pero lawen mo ngeni. Kanita makanyan kami, salamat king Diyos, milyari ini. To end, itang sekretarya king parokya mi, ikong al, atin niyang metong nga anak, is Sophie.
Sophie yamu kabud, bukod tanging anak da, 14 years old ya. 2 years ago, may diagnose ya Sophie atin yang bone cancer. At kay bat, may putot ya ing bitis na. Anyang atsula king liputad na ning kasakitan. Anyang eda na balo nung nano ing karelang panabdaman, uling teni nga ning Diyos, ing biyan ng Sophie, ana mabulan, ing sasabyan da ring pengari, no karin niya ing ganakana ning Diyos. No karin niya ing Diyos. Bala kung antabayana na kami ning Diyos. Kay bat, may labasing pilan bulan pabanwa, hanggang mirasing adwang banwa, is Sophie kinayap ya. At kay bat, ngarang makanyan ding pengari, anyang pakisabyan kulat, kutnan, kumusta ning anak da? Sabi na, among lawenyo, o kapilan pa mo, is Sophie alayang buwak, pero ngeni, ditak-ditak kakayap ya. Bala mo kapilan pa mo, Sophie, anyang daralamiya, JBL, papakemoterapiya, pero ngeni Mexican niya. Bala mo kapilan pa mo, anyang emi balo nung nanong gawan mi, uling gagabakan na kami salo, potang akakit mi ang magkasakit, ing anak mi, pero lawen mo ngemi, bala mo, mi babalik na ing si kanana. Last month, balitan ko Sophie, meteya. At itang Domingong bengi, anyang akit da ko rin choir magkaroling la, pauli ko ka rin at pagmisa ke Sophie. Kitnan ke kong al, nano ing panamdaman mo ngeni. Ing bukod tanging anak mo may walaya ke ka. Bala mo kapilan pa mo anyang abe me, ang pong poprotektan me. Ing pekibat ng kong al kanako nga na. Among, bala mo kapilan pa mo, anyang mekipag-bargain ko king apong ginu, king ene kukwanan ing anak ko kanako. Pero ngeni among sinopa nako, pantanggapan, kapamilata na ning metong akatutwa na ning kalam, pwede kong tanggapan, kayari na ning biyan ng Sophie kanako. Napon, mig-chat ko kayo, nga nang makanyan kanako. Okay na po, masaya na kami. Balumi, ing anak mi, ene magkasakit. Bala mo kapilan pa mo, pero ngeni, ditak-ditak, milalabas yo, ing biyeni. Potangkot nanda kayo, nano laring payin tungulan nyo. Nano sana ing buriyong maging parasan king biyeyo. Nano man sana ing pagdalanan nyo, yu kakalingwan na datang ing aldo, sabihan nyo naman king sarili nyo, bala mo kapilan pa mo, pero lawen mo ngeni, may labas ko. Bala mo kapilan pa mo, pero lawen mo ngeni, may sasadsad ko. God has been gracious to us all throughout. Because God is gracious. Because He remembers all His promises to us. Let us just wait to the graciousness of God. Bayo ko po mayari, pwede ko pong ating ipakisabi kay kayo. Pakisabi kong mayap, bukas, kayo sana mawawala. Bukas, December 24, ko sana mawawala. Uling bukas, agnanagnantayang saksyan, ing pangatupad na, ning metong karing pangako na ning Diyos, kay katamo, king iparalane, ing bugtong ng anak, ban maging kayabe tayo. Sana, nung anyang mumunang aldo ning simbang bengi at kayo, bukas, mas lalong at kayo, uling ing sablang gagawan tamo, may kakatuparan niya, king pangabayit ng Kristo, pusal tamo. Amen.
Manalangin tamo king ipatak nga tsupanwa, ban itubod na ni Yesu Kristo ang kayang anak. Amagdalang kapanenayan at pamipakayap, pamibangon at pamisan metong king yato. Karing balang panalangin nga tamong makibat, Gino, itubod mo ne king yato ing kekang talapanimuna. Gino, itubod mo ne king yato, ingke kang talapan ni muna. Baning yato, salpantaya yakang Kristo, at makinabang kingkeyang grasyo, kapanayan at pamisan metong, ipanalangin ta king Gino. Gino, itubod mo ne king yato, ingke kang talapan ni muna. Banding sablang pamilya, matulareng tanggapan i Kristo, ing masayanang panyatang, magdalang kapanenayan at sikanan, ipanalangin ta king Gino. Gino, itubod mo ne king yato, ingke kang talapan ni muna. Bani tamungan, maging kametong not katang Kristo, king pamipatibe, king pamisan metong do, ring sablang maniwala at manalig kayo, ipanalangin ta king Gino. Gino, itubod mo ne king yato, ingke kang talapan ni muna. O Diyos ay pami, ipagkalugmuke kami ing sika ng lug manalig at manatili sa metong kang Kristo. Banding sablang pamilya mi katetagan lang mitalakad king kekang kayarian. Apisyag ng Yesu Kristo ang kekang anak at kinumi. Manggaman king alang angka. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning ingke kayo at kanakong daon matanggap ya, arapaning Joseph pang mayupayang tutu. Tanggapane sa aning ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyu, king kay katay ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang binyeme ke kamiting kapigaganakan anting ganapakapanyampan. Ibalik mo kaya sana king kekang kapayapan at isadyang magmasusi, king panyatang ning talapagligtas mi uling ginuya manggaman, king alang angka. Amen. Ing ginumanatili ke kayo, At kekan iyat nayo ring puso yo. makayat nano Pasalamatan tayong ginawa Diyos tam. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang parati numan karino ipa. Diyos king alang angka at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristong kinumi. Bisyag na rin sablang profeta ing kayang panyatang. Dahil anening indong virhen king kayang sepupunan. Kambening alang kasimparang lugod. Si Janeng wanta talapaminya ing kayang panyatang at pepakilala ne karing tao inyang dinatang ne. Uli ni nge muna nung lugod na kay katamo kitmwa na katamong tula. Ngeni pagsadyan tayang pagmasusya ning misteryo ning kayang pangabayit. Kanita po tang datang ne das na nakatamong misigasig makabante at manalangin. Kabang ding puso tamo maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Uli nito, kambeding sablang koro ding anghel karin banwa, daralit mi kekang ligaya, ngaming makyabelang tok ng babye kapurian keka, at ngaming ngening masayang kakanta. Tunay kaping banal o ipa, iking panibatanan ning sablang kabanalan. Uli nito, pagparalong pumi, ing pabanalan mula reting ayon king espiritu mo. Ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Payuyami daon kusang lupking pamaylas at kamatayana, kinwa ni ing tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ne at binyene karingkeyang disiplos at ngana. Kuanan ye iti ikongan at kananye, iti ing katawan kuwami daon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ning apunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamat ya keka. Benyen ing kalis karingkayang disiplos at ngana. Tanggapan yeti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayat talanganggang tipan. Ami bubu para kekayat para karing sablang tao. Keta mi patawaran na ding kasalanan. Daptan yeti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin igaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon mi ake kay ting tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matangpang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang may sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, Florentina ing kay kaming Arsobispo, Pasiana ing kay kaming Arsobispo Emerito, ding sablang Obispo Pariang Pon Diakono, at deting kay kang anak katinipon, ban makisan metong kaniting Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angka. Ban kayabe ng Maria ing Virhen indo ning Diyos, kayabe ng San Jose kayang pakamalan na esposo, kayabe ding apostol lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburyan king kekabanan ning panahon. Poryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena ang ponkeya, ipang mayupayang tutu kagum ning panalay espiritu, puporyan dakat parangalan manggaman, king alang angka. Amen. Anting metong nga pamilya maus tamong ngeni, king ipata mong at syupanwa.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopa ni kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan. At miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristo, kay kaming talapangapos. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan niya ing babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kainan at pamikasala, nunelawen mo ing kay kaming kayapan, ing kabanalan ing kay kang Santa Iglesia. Pamayapan met bilugan agpangking kaburian mo, ikang mapipi at mag-ari, manggaman, kingalang angka. Amen. Ing kapayapan, ginum, abesa ng parati, kay kayungan. At kekan timurin. Ipakita mo ngeni, ing misasan metong tamo, king kapayapan. Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalat tamo'y tamong mayaws tanggap kaya, king panala communion. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat yagkasme nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo'y sadsad na katangan sana, ang gaking bielang angka. Amen.
Purita lamo pong pasalamatan din kay katamong menyinding kandila ngeni ilapin po di Mr. Rusty Ramos and Eliasor Ramos and family. Palakpakan tala po. At din kay katamo pong meging sponsor ngening abak, ilapin po ding CPC Virgen de los Remedios Sitio. Takala salamat po, palakpakan tala po. Ukas po, din kay katamo maging sponsor, ilapin po ding Chapel Pastoral Council na ning Santa Ursula. At ing midawon po, ating karela pong idawon canned goods. At karin pong tutuking schedule tamo po kanyan, king December 24, ing kay katamo po Christmas Eve Mass, alas 9 na po ning bengi. So, eya po 7:30, alas 9 na po ning bengi. Ike katamong misang kabengyan na ning Pasko. At ita pong December 25, atin tamo pong misa, alas 7:30 ning abak. At kay bat po, data pong ating pabinyag king December 25, mag-pre-registration na kayo po, mag-umpisa ngeni hanggang bukas. So, data pong ating pabinyag king December 25, pakisabyanan tala po na mika pre-registration na ngening aldo hanggang po bukas. Bang kanita po, abalumi nung atin kaming binyagan itang mismong aldo. Nepo, bahanita rin po, nung ala kaming binyagan, i-cancel tayo po itang schedule na nitang binyag. So, pakisabi namo po, detang pepalista ngeni hanggang bukas, and ala po mayabe ketang listahan, ketang mismong aldo na ning pamaminyag. Dakala salamat po. Kay hayungan. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kabang bibiyayan mo kami king tinape ning pie. Pagkaluban mo sanang kapayapan ting kaladwami, at isadya mo keng tanggap king anak mo kambening milalablaba kasal pantayanan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Always remember that God is gracious because He always remembers His promises to us. Kaya kayungan pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting kapag masusyan, nakalada-kala salamat po kaya kayungan. Ing ginumanatili kaya kayo At kay kan at tinuri. bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos. Singip pa, ing anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne umetana, king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.